Evo se ljudi, idemo u džir. Malo zima i tak to. Lampice i tak to i... I nema gure, by the way. Anyways. Sjedi na ovo svjetlo. Ok. A idi u kut. Policija. Hahaha. Jebi. Ono baš je bilo full legalno i za sve. Dobro. Evo nas kod Frankopanskih stepenica. Lagani send. Fali zadnja kočnica, ali jebi ga. Tu imamo Vajti kapru, tu imamo... O, sram. Šta sram, Magura, majmune? Dobro, još gore. Ma nema njega više. Utepali se bato. Nije. Nije imao na kameri da ni... A jeb. Ha, jedva ga izvuku. A zadnji? Evo sam dobio boost, realno. Da to mogu i ja. A što brate, šta ti? Da. Pa evo ide pomalo. Ujebot, to je sram. On dobro radi. Evo launch kontrola iz prve do, ne znam, 11. Ujebote. Jebe vam terorističko pleme sporo. Ujebote. Jebem ti žen. Ja
Mačka stepenica. Jebe! 1, 2, 3. Evo sad mogu ja. Jebo te, sram da te jebo. Ajde. Oh fuck. Police? No. Fuck yeah. Ujebote. Na milimetar. Fuck yeah. Da bi se smio da je pao. Jep. I ja. O jebem.